Cemaat, amel ibadetlerimizde eğer şuşa niyetlerimizge ihtibarlı bulsak idi. Mesela bizim eğer de kitaplarını açsak, her bir amel ibadetinin inde en tüp şartı ol da bulsa niyet bulup duradır. Yani her bir amelini ibadetini kılır aldığından koyula şart etip nerse dürüst niyet. Yani niyetin dürüst bolu. Mesela namazını da açık. Eğer de mesela irtengi namazını okurga tilesek, bizim indi namaz oku kitaplarında indi yazılgan niyetinin bizge indi revuşu tertibi. Hem indi eğer de biz onun mağnesine çınıp kalasak anda nindi sözler. İlahi niyet kıldım. Ya Rabbim özünün rizalığın için Әйе, шушы ике рәкъат иртәнге намазымның ике рәкъат сөннәтен укымакка халисан лиллаһи тәала, я Раббым, бары тик үзеңнең ихлас күңелдән, бары тик сиңа ихластан, риядан түгел, дип ниятләребезне барлыйбыз. Һәм инде бу чыннан да җәмәгать гамәл гыйбадәт кылар алдыннан ниндидер бер рәвештә ниятләребезне барласак, әгәр дә ниятләребезне тәгаенләп куйсак, бу иншалла нур өстенә нур булыр. Һәм инде бу бик хәерле гамәлдер. Hem bu oranda әйтеп китәргә кирәк. Мәсәлән, яңа гына дингә баскан кешеләр шулай бит. Яки яңа гына намазны укый башлаучылар, яки маса олы яшьтәгеләр. Гомумән һәр барчабызга да, әгәр дә шушы ниятләребезне телебез белән барлап, йөрәгебезне яңадан да яңартып, калбебезне яңадан да инде Аллаһ Тәала каршында хушуглыкны, шушы түбәнчелекне Аллаһ каршында күтәрә алсак, инде бу әлхәмдүлилләh хәерле. Yani bu oranda itirge gerek. Yani biz niyetimizge buluşurga gerek. Niyetimizni tagayinlep, tilimiz bilen mi? Yaki da masa indi kitaptan karap mı? Yani şu revuşta buluşu hayırlı amel bulup duradır. Ama şu oranda da itirge gerek. Tilimiz bilen kalbimizge buluşu, tilimiz bilen niyetimizni tagayinlerge, bilgilerge buluşu bu bir hayırlı hem kurkam ameldir. Hem indi her bir amel kalır aldığından. Yani kabatlap itirge gerek. Yani her bir amel kılır aldığından niyetlerimizni tagayinlep, yaňadan da tilimiz bilen äýte alsak, ol indi jemaat paýdadyr. Indi az gana tagayinlep de gitmez, bitirmebis. Emma lakin şuşa köňüllerimizge, dillerimiz bilen niyetlerimizni barlap tagayinlep buluşsak, indi haýyrly nur üstüne nur bulur. Hem indi Allah Subhanahu Teala bizge iň birinçi ratda amellerimizni, gaýbadetlerimizni kılır aldığından niyetlerimizni dürüst kılsın, niyetlerimizni ihlas kılsın. Allah'ın rizalığına eriştire turgan niyetler bularga nasip eylesin. Hem indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisine tayanıp, her bir iş niyetke karab bilgilene, her bir iş niyetke karab ecir savabı berile degen şu hadiske tayanıp, indi niyetlerimizin mühimligin anlık. Hatta gadi turmuşta da, amel gaybedetimizde de niyetlerimiz dürüst, faydalı, hayırlı, ihlastan Allah rizalığına ümit etken revuşta bulsa idi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.